Ay tayta mamakunaka riki. Mamitay. No kaykuchu manachu hatuñachu kashayku. Hatun riki kanchisña riki. Hatun umayuqña, experiencia yuqña riki. Churikuna man no campa estilo campa timpi checar man jita ka enseñaba suawai hasta pulir aunque puliera un chura kuita chumpita man muna rilla tan ruaro ma cinturata man pantalo aspirina urichin man ayúdame para que Namita, por eso aquí en la escuela estamos haciendo, ¿ve? Que otra vez quieran a su cultura. Hay veces los niños diferentes piensan, ¿no es cierto? Ustedes en la escuela, la persona dice, hay que trabajar, hay que hablar de nuestra lengua. Ustedes también en la casita apóyennos. ¿Les parece? Para que el niño después diga, no, eso no sirve, no es que no sirve, vale bastante. ¿Ya? Vale mucho. Profesor, hasta la manta enseñarán. Entonces, México. Chay ula manta, llanta manta, cura manta, ya chachishan kaypi profesora. Manan chik balinchu, chayta riqsinma. Nispan chaytan aquí pasa en la escuela. Manan valorankuchu chayta. Por eso en la escuela vamos a exigir bastante esa parte. Sí, podemos. Mira. A ver, yo yarikunanchis paqtayta mamakuna. Ñawpaqaq yachachiqkunaqa riki yachachimuqkaqku Castilla Simepi. Anchi yachachiqkunaqa riki manan paykunaqa rimamuqkuchu. Llaqtan ninchismanta riki. Kunantaqa riki yachachiqkunaqa riki hamunku ankaykunata yachachinankupaq llaqtan ninchismanta riki. Ajá, riqsichinankupaq riki wawakunata. Entonces, mana qunqanankupaq llapap chaykunaqa costumbrepis imaruwaypis q'alalla kanan. Hasta rimayninchiskunatapas valorakunanchis yakunan españolpa rimaynillantañata riqsiukushanku chayllata hasta tusuytawan manaña munankuñachu chay q'ala chankakuna haywaqyash anchayllataña munanku. Ajá. Qawarispaqa riki qawarisqanchisman hina riki aunque yachay wasimanta riki yachachiqninqa yachachimushan wawakunata llaqtaninchimanta. Entonces qankunapas riki chaynan hinan wasiykichismanta yachachinaykichis wawakunata. Paykunapas riki munakunankupaq p'achanninchiskunata, llaqta p'achanninchiskunata, tusunninchiskunata, takinichiskunata riki. Chaynata nuqa wawayta llapanta uywani, pero ñituykunata mana chaynata ruwanayta munanchu wawaykuna. Imanasaq aparakapunku. Achachin puliraywan chaypis ch'utirunku, pantalon churarunku, ajinata. Hasta rimaytawan nuqa ñitachaymi enseñania. Unos cuantos ya hasta aprendishaña, aparakapun. Imanasaqi ajnachaykida. Pero anchaypaqa riki noqanchispis kashanchis ari. Wawanninchikwan rimananchis riki paykunatapas riki rinrinita riki chutarinanchis ari. Paykunapas riki yachanankupaq, munakunankupaq llaqta kawsanninta riki. Sis manan ajinan kanmanchu ankay imaymanan yachaykuna imaymanan kawsaykuna noqanchislapi tukukunqan. Noqanchislapi ampakunqan, ch'usaqyakunqan. Anchaytachu munashanchis. Mana riki. Pero nuqay kawsaqkunaqa chaytapas rimashaykurqakanpas, pero chay qhipawiñakuna manaña kaypi tiyaytañachu munanku. Chaykuna ya pasan kaypi. Pero arkipakunapi chay qhichwata enseñanku yachachin hinaqa chay qhichwata rimanku hina chaypi más puntunku suben. Uyarich mamitatan. Hasta uk país marjarinku. Ajá, ¿ves? Uyarich mamitatan. Qankuna sip'askunaqa sip'askuna uyarichis. Ajinapunin kunanqa. Pantalones chay pay pacha chayta nakush moralmanta tuduta baga. Sutitapunin mamita qampa sutitapunin nishanki. Ajinapunin kunanqa. Sis peruano runa. Iskaysimin yachan payqa utqalla ratuli qunqalla tarimunqa llank'anatan. Ajinan kunanqa. Nata tapunku, nata colegiopi tapunku. Chikuykunata. Ya. Llaman rimaytimi nuqa rimani hinaqa entienden riki. Riki. Unos cuantos palabras yachanku orpen qhichwata yachanki rimachin rimankuna puntunku suben
ajinan kunanqa uyarichi si p'askuna ajinapuni kunanqa. Ama pantalón churachesh, polerachawan churakuychis. Chaq sutin, ¿no? Noqapas akas mana noqapas na wa Mana yachaspa uyarayshawaqri. ariko yurishay mariki kunaqa mana allinta yachani, ¿no? Munayta. Noqapas título kunan kan chayna. Quechua yachaq. Castellano Profesor canto, de- quechua canto. Profesor de quechua, peps chayna. ¿Ves? Entonces, doble oportunidad. Ajá. Kunaqa inglés ta con yachero y machaq cosa kaman. Los tres idiomas son lo más principal. Ajá. Inglés ta yachero y machaq cursar kan.